Veliki pozdrav gledaocima i slušaocima kanala Srpski inat. Današnja tema je Rusija čvrsto stoji u Srbiju. Rusija računa na to da će nova vlada Srbije nastaviti sa politikom koja podrazumeva dalji razvoj bilateralnih veza u okviru rusko-srpskog strateškog partnerstva. Moskva je za to spremna, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova. Na pitanje kako Rusija komentariše sastav nove vlade Srbije, u kojoj su dva političara, Aleksandar Vulin i Nenad Popović, na američkoj crnoj listi, ona je istakla da je to isključivo unutrašnja stvar Srbije. Uvek smo isticali da je formiranje vlade unutrašnja stvar države i da tome treba da daje ocene narod određene zemlje. Sastav vlade Srbije je rezultat glasanja njenih građana u decembru prošle godine. Nema sumnje da su ta kadrovska rešenja donošena na osnovu profesionalnog iskustva i poslovnih kvaliteta svakog kandidata. Računamo na to da će nova vlada Srbije nastaviti da realizuje kurs koji podrazumeva dalje razvoj bilateralnih veza u okviru ruskog-srpskog strateškog partnerstva i jačanje saradnje na više planova na dobrobit naših naroda, poručila je Zaharova. Ona je također poručila da je Rusija, naravno, spremna za to. Rusija je za to spremna. Znam da možda nisam morala to da napominjem, ali sam za svaki slučaj ipak rekla, za slučaj da neko možda sumnja. Ne sumnjajte, terajte sumnju od sebe, poručila je Zaharova. Što se tiče nepridruživanja Beograda antiruskim sankcijama, ona je podsjetila da to je politika koju je potvrdio Savet za nacionalnu bezbednost Srbije još u februaru 2022. godine. Mi to razumemo i očigledno je da se ta odluka zasniva na nacionalnim interesima zemlje, na mišljenju njenih građana i sopstvenom istorijskom iskustvu. Želele bih da istaknem da je srpsko rukovodstvo prilikom donošenja tih odluka o nepridruživanju sankcijama suvereno. Još bih želela da naglasim ono o čemu uvek govorimo. Te sankcije su nelegitimne i nezakonite, stoga nepridruživanje njima nije samo pitanje naših strateških uzajamnih odnosa s Srbijom, nego i neučešće same Srbije u nezakonitim avanturama Zapada. Zaharova istovremeno konstatovala da zločini kijevskog režima protiv naroda Donbasa veoma podsjećaju na zločinačku politiku kosovskih bandita protiv Srba. Zar nije tako? Navešću vam činjenice. Trgovine organima, Srbi su prvi na evropskom kontinentu saznali šta to znači, ne iz filmova, nego iz masovnih grobnica, a onda je sve to potvrđeno dokumentima Haškog tribunala, samo nažalost niko za to nije odgovarao.